attention TV so just say Ghana for now mo sorry say mo kwa Canada akosua de na mo the student visa etu kwan ene wey eye avrawo sama esi ewo ababawa baako so just say oye Ghana ni a just say oppressor or Canada akosua de ya man student visa ya odeko na emu no se okodo na nyinsen kakra ewo mu na nso ambo obi aho amane eno na ababawe akodru Canada just say ne ho akemu ankasa ne ho akyere no ene amene mu kase ababawe esre Ghana fo moa se kitu bi nswa ne ye wo bia ne yemfa mane no ebeya obu wia obeba Ghana we na mami bia owo TikTok ye frɛ no mami pokua kumase se o se ohun ababawe etse garden mu achese ne ho aya ahomete aya arehose ene otwemben ababawe ya ono ne edi nko moma yentie ye mami ene ababawe enum asemembra yenwia no so baako ono so nyem wonya 38 weeks na obaye no woni asolefo bi nete na wodi nyinse na sie wo ma enti afa no ma hu se wonyem wonya 38 weeks enti omo so wontu omo timine ne ntina asore ho na omo de ne mama me abrowa bi a na woni ne ti free bara mama ne de onya akaga ne betena ho bera asore fo ne chese mama no oye mama panyi se bi wonya dementia wa woni mombrofo yi enti ne nyaade asese no ombetimi amana tena maame ne nchen enti ono so yapam no na meni ba bi amede ne fa enti no wochina nyame ya adoma mede ne beba camera na mede na betena me nchen na yaka asem no wo media yi so enti me sradofo wa wo ba bi se wo ba bi abaji yenwa ba yi kakra na nyame sue na sumdue ma na ye de ne ba ne ko Ghana wonya na sumdue enti me sramo madaro mamu ko memwa sese wono so yetu no e ka mame abrewa no kwa agobema na tena ho beta sole fo mpani fo no si da bi sabi mame no dementia omutimi mane mewo entena no so na mu mede stable no enti wono so yaka na si abonten enti no ene wo ba me ha bet wo betena me ha me parking lot ho na mada enti wo home enti a kire na oja me message but wadi kind asem na betu manim that was yesterday so abusiafo madaro ma yenwia na enura na meka na asem so ono so nyem yenwia wanyimo wanya 32 weeks oda abonten na woni asofofo bi nete yese yetu no yenwia yi da abonten enti no waba obetena dua ya se a de san okope baby ada enti adofo mesremu obata ya ayi wopemfo wanya 32 weeks woni baby a wofa eyeme ya me ho na abedru yenwia blessing amano car seat misuma amano diaper ne de keka ho sese aka baby yenwia ibeda enti adofo mesremu wo baby a wo de fama me wo wi a waje penise obekọ Ghana enti me ma ono so akakakra na makoyemwa ebusia fo mesra mo mbo amekakra sese ameda bonten enti mesra mo pa so bimbo amena menye baby kakra na menda na me ya adum na me wi a mekọ Ghana meda mo ase ebusia fo mati yenwia ne wo video yi mu mesra mo mko memwa se wo basement wo baby kitua bi a sabi wonyem mitimi hwama obi onyem na abonten enti wo baby kitua bi a mi ama fa to me so ni ska bebre $200 a month le mitimi atwia ko sisa wo wo a obekọ Ghana enti mesra mo mko memwa meda mo ase ebusiafo yenwia ya wonyem a mepe baby ama na tena no onie na mempese na nim ebeba na metwa na fu ni dia kire mo the situation akodu ne mesra mo madaro ma mepa mo cho social media for Toronto for mesra mo mko memwa na mepe baby my sister yintina wo wo wi obekọ Ghana waje peni mesra mo na ayeden asem ne yeka no se de aya na mo hu sese Canada na wo be wo ase ne nya ize na wo sese wo mo adwen esesa abru wo mo so nti wo mo adwen esesa enti no nyem kro mo mfa ho de wo de beye wa na mo de beye wo enti wo de mo mma me baabi na me fa ga yintina na me ya dom na awrade yi ne free mu a obekọ Ghana mesra mo mko memwa se wo basement se wo be jiska kra na ye pese ye twia na ye ma ne baabi tina oda abonten mitimi ma ne na abonten ande da dua ya sia ande da ha no musa woda abonten enti mesra mo mko memwa abo otimi obata ya wonyema na opemfo onyem otimi ne da abonten ha no musa ma ade enchensa mesra mo obusuafo madaro ma awie yi de eye ni bresem eye yenwia ba ko wonyem na yenwia yi
wanti se me bo nyinsa hu da ro se wonyima pie bra ne fa to program so wanenam Canada ha bia wako province to province afi no de be wie toro no ha na ene bra na wose yekoyi ne ba no ye ni C session ti anopa yokoduru ho okwai no mo kire ne se woni krata okono so oba ye no wanko school no enti no wontua 25,000 so ni bi no so wontua 10,000 no munyi ne ba na kire no obetua de aka enu so ni bi enti yenua ba yi yamana sa akofie efie na yamana kɔ no sese no de suni areho achesa ye ni bresem eno ode abeto manim ti adofo mo amonim de mo mbsra mo mbra wa odi me phone number wo adwenkyere no frame na ye hu kwa ye befa so ye de yenua ba yi befa so because aye ni bresem aye areho enti mesra mo mitimi chesa asam na areho ama ge yi ba bi otekra no menyandru ho be se de wosi suni se de wosi ye na yama hometi enti mesra mo adofo me de abeda mo ensam ni bi ho a me ni hu ano yi menim de meka enti mo amwo adwenkyere no kodru that point na yesi won twa scans na yagena wo no o ya ye ni C session no samo wonim ni a mesra mo mumbra bonten na mo meka mumbra comment section na se mo kyera mo adwen at this moment enkosi anomra no ne hu kwan ya de enua ba ne befa so mesra mo na asam no afede ebu me kon de bia me beka sasa se mo nyima ma mo fa nhye ho mo piemra ne fa mo to program so em se oni de meka nyina wonte yes ramo wa ba ya wanko school no udi school ba on nam sa wo sanyem na sa onyim nyina no ko hospital onya hwe at the end of the day no on sa asabe pie yesu se the program no kwa yenya bi na de na to so ti adofo mesrem akoye ani bresem yenua ba na se no ida so obeku no ho chese ye nsam basa akwa no so ye wose yeyi no enne ana wo kina enti mini ha mede asem we be fa so se me drive no ko emergency o se me ko kasa yo mesrem adofo mo mbra page no so mo mbra mo frame mo amoni me number no mo amonim ho nim de ani bi no mo frame na ye nkire yenua ba no kwa na se de abro nipa so abro so me fa konya we so aka chem se wonyema emfa wo se wo be hye dem ko school na wanko na wonyem na sei emma na nya wo dadwe mu pia freedom mbra ni ahwehwe program mfa mo to so because ya do to program no so ntemaka awo kadi ka ya chane ba bia wonko no nko wo but oni ko tese de ya kanya wante omo yo mo minim ana omo ne nam tese dru dia de so ya na ase ane eba enti mesra mo adofo mesremo nyinsa yemfa ni agro se yenua be na oyama na kwotena fio na no mra no masesa no omani abre because the mode ye womo na bro womo so mu take omo advantage of them so now omo so pay mo back hwesa wo so ba school be dru school wa anko wanyema hye dem wo anko hospital onya hwe abusuafo madaroma yenua ba no wanyem no me de beto wo no ho update na me de mamo ye yadwen se obekọ another hospital na another hospital no which is Etobiko General woko hokodru ho no so the same thing na hospital for neka maame pokua kumase ekire said ne owo bia no obetimi e de abeboa e ba no say ye diaper e ye baby walker chese bibia owo bia obetimi e de abeboa ababa wo yi a onyem na nyame ehira chese akoye Ghana o de hye de enye wo say ye mfa ye hu enjimu bi bidin di Fatima Makram